Nini ke chok joint organization pen indefinite sit-in demonstration kangni. BJP asontin ke claim ke damalong chok che busi KADCC kapin rem. Balipathar jilang swalong rat tangka cirung pensi towar kebak kasalam. Kardom pinia Adap Abirta long pen nilisami marvelous rong pharpi nonarju iktha birta angton pen. Nangtum vorenga warsaitong nangjima medical college sike nangjipu Himanta Biswa Sarma kaningje de kangalam ke Karbi Anglong Autonomous Council atum kamathalam state government aphan langwoi chi pi sike me pusi khorsing teron pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan pachinipon. Karbi Akhaya Pharman Karjab Thep Hamphang atum Chingrum Pet pen Samson Singh Ingtia Chatayalom Atumi pen Pinian Ington Tepin pen Medical College along third la pen 4th grade Boreng Anghoi Han Pharo ke Dakkedu Inglong aso atum Longnangji pen Arni Hot Hepin pen Dharna Ingnipon Bangso kachesong along Pinian Nini ke chok arni Prabjin pen joint organization aphat Bangso kachesong aputhak kapachunji aphat Nangching Vaiserak Nangji Third lapen 4th grade Boreng Warsai ke Dakkedu Inglong aso tum Longnangji pusi Jongpon 6th schedule aja kong pabob that reservation policy along kaphere meme ke Borengang hoi kilong liji angring sidolo lapen Karbi Anglong Autonomous Council aja kong men ke pondet ke manghumi mi alam binong lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum pen chok chipu ang thek state government aphan chepaklang puta Jongpon lapen Borengang hoi tong Kinangjima Medical College si Kinangji puke inut minister ang hopen Karjulong Nangji alam kali bonta Karbi Anglong Autonomous Council atum nonanta thangnat ke claim ponji aphan kachisik abilang tangte bangke thanaling ke toyaling si dak Karbi Anglong Autonomous Council ke chariatum claim poma pibok chowok poma khorsing teron pen arjupon tumi pulo tumi tawanglo langli pulo job reservation tong naima medical college inaima lage inura minister penili tum karjulong nanya lam kali ampela da councilor or opinion ta adeweng torwe la bangke kopiloma ili tu matha nang ili tum gachi toydun arlenge the tum kopiloma kamatha kopiloma claim kopiloma ja kongedo ma bang pibok jibok loma amada bangi pualing si claim chot loma hala bang pini ili tum matha me lang tum pini reaction jibe klang vek nei nang tum job reservation sinangima mate medical college sinangima pula bangso apu thake councilor or reaction chepe klang vek ne alang itu mas 10 kopi ma lapen ke Karbi Anglong unemployment laso problem abuta Karbi Anglong Autonomous Council atum kopi ma kamatha hala so alam ta alang itu labang so bang lang thi chepe klang vek ne Karbi responsibility obligation do alang itu lapta kenang sor bang ke alang itu non reaction chepe klang vek nang puala councilor or office ma thama nang tu medical college inaima mate job reservation timai kopi alam lo lage kopi alam lola so alam bang nangkar juam pen lata ili tum council ka je pahem po tum ang no amasi ganingje nang tum job reservation si naima medical college si naima alam bang ke state government atum ta chini nahi tribal tum ke like amatha ta simple ganingje alam ta simple lapen kabuji ta simple la so ateng si claim bom dam bom la si nang pg te nang pp me noi nang pp te nang pp dat noi neli piang pen ladda ka bang ili tum Autonomous Council tum bang penap ang bong opiloma lang tum reaction bang cepek lang sige mego pisi ga matama Dipupen Roshan Hanse Karbi Anglong live Rada tumaphan BJP kachenega joini kewangji surihini ra inkoira isian ingkan penke Congress si wangpo Ratan ingti Asontin asai ke claim ke damalong BJP tum chok che pusi pini pherang ke amai ke phahut Karbi Anglong District Congress Committee ahin pen pinrempon Karbi Anglong District Congress asai hemalong pini pherang ke amai ke phahut KADCC alamjai sarpo rotoning ti kaningje atengke BJP asong sarkar kachari lopupen choki chokam amo hin penang an nang jumlo lan chotakali hormu hortar ador kapaso riso e jangatum borengawar sai kave government akhi adat jungjung kacherai la pendang lok asontina sai ke claim ke damalong ta BJP etup ke chok che thepik anlo pusi ratan inti akoi pipo BJP asong atum lapuson ke chok che kachoma tha phuthak
Congress kachesong ing ton pon pe pusi lamjai sarpo ratan ingti ningje Koila sangti aron repen ki phurbama puthak pherangke karja hut lamjai sarpo ratan ingti langvoi ki pi atengke asa mangkang piar lo matsi koila sangti asindicate dolo lake baduta chini hurlo sitame ladak karbiang long ar loke kumara tungtong aphikar jabdun ni chini dunde bonta aron repen sangti koila ke pon ki phur ington ponang po pusi ratan ingti ke hang pado কয়লা বালি তো সবে গম পাইছে এইটো অল ওভাৰ আসামতে একটা সিন্ডিকেট হিচাপে চলাই আছে আৰু ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কোন আছে কোন নাই এইটো আমি নাজানো কিন্তু চলি আছে সেইটো কাৰণে সেইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে আৰু যি কিতাপ প্ৰয়োজন আমাৰ ডমেষ্টিক ইউজৰ কাৰণে নিজৰ ইউজৰ কাৰণে বালি সেইবিলাক মুকলি কৰি দিব লাগে টু মেক আৱাৰ ওন হাউচ ফৰ আৱাৰ ওন কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ আৱাৰ ওন এৰিয়া that should be allowed. But to run as a mafia, those things should be stopped. And we it against, we support no kuru. Halapu Dipu Medical College along Chokomarang Hoi Ladak Amuni Ratumafan Kepek Ponpedet Aputhakta Lamjai Sarpo Rataningti Ningkang Samse Alam Chepaklang. Recently to medical appointment recent. There is a big resentment to the Sadapra Sobapra. Jackie Dio, into Amar Yap local money hog. Local money to the eye. Demand percentage to buy our price out of our country. To 6 to the money it keep benefit. You know that I hit this is also an effect of a kind of cap. Hatred. Lamjai Sarpo Dr. Mongvirong Pia Hin Penta Hirangkia Mailong Kaningji Atenke CAB Aputhak Inner Line Permit a State Pen 6 Schedule Havar Arloke Pajok Ponji Pud Dr. Himanta Biswas Sarma Kaningje Alamta Clardak Kali Anparta CAB Aputhak Home Minister Mate Ministry of Home Affairs Atumpen Kachengki Gachethan Alamta Thangnat Kachetok Kacheparayang Thek Avelang Pusi Rong Piasang Hu Ningje Amar মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে ILP থকা ষ্টেট কেইটা আৰু 6 শিডিউল এৰিয়া কেইটাই তেখেতে কনফাৰ্মলি কৰে তেখেতে কৈছে মে বি এক্সেম্পটেড ফ্ৰম কেপ এইটো এটা মে বি বুলি শব্দ তেখেত কনফাৰ্ম কৰা নাই প্ৰথম কথা এইটো ছেকেণ্ড নম্বৰ হ'ল যেতিয়ালৈকে আমি গম পাওঁ হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগত মিটিং হৈছে বা মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ লগত মিটিং হৈছে তাৰ একচুৱেলি আউটকাম কি হৈছে কি হোৱা নাই আমি আজিলৈকে অন পেপাৰ আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই এইকাৰণে এইটো কিমান সঁচা কিমান মিছা কাৰণ প্ৰেছ মাধ্যমত আমিও কিবা ক'ব পাৰোঁ বেলেগেও কিবা ক'ব পাৰোঁ যদি সেইটো যেতিয়ালৈকে ইন থিয়ৰী প্ৰেক্টিছত নাহে তেতিয়ালৈকে আমি সেইটো কমেণ্ট দিব নোৱাৰোঁ Uniform Civil Code Aputhak Suren Singnar Ahin Pen Kaningji Atenke India Adet Arloke Prek Jama Khai Dhorom Si Kido Kethaga Din Penak Lake Akhai Tin Atumta Methang Ajutang Jubat Lapen Alam Iki Chedo website de Lasi Nilatum Congress Asong Ahin Penke Lasso Uniform Civil Code Arona Banke Mantu Neta Chekroidun Thekte Lapen Khamkhe Vekji Pusi Pherangke Maelong Singnar Sangho Ningje Difupen camera person Roshan Hansepen Sarjip Kathar Karbiang Long Live Matijong Nipai ke Thom Arni Adabapor Lakha Inkora Hini Sarupathar MSC constituency Angkang Kaparlo Balipathar Jilang Solong NH 39 pen Jilang Soke da Matawar Akele Kahino Kevak Holig Ligbuk pen ajok Ajir Keding Klui pen Arnivang Munit Kedam Kevang Skola Sumarla pen Kesohut Kachepon Kisung Pegajok Ronga Long Kedo Masab masub atumpen tangka cirungsi tawar hulik ligbuk pacekla masai kedeng. Hada kedo arong arara tumpen pherangke tum kahumri damahut kethandun. Labang so tawar pining pen ningkaning koisuselu kahinu pen kaike ajonerlo chehlat nanglo. Laso tawar kapameji aphan batai chuningridun lo sita piniar nianta RDP pe lapen anu chedende. My meeting a huta lo chipidunlo non kedo bom local MEC mate Karbiang Long Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti aphan chuning ridun bom lo sita piniar ni anta nangkeklem bipe der ajok pini rong arat pen tangka chirung nang koklo puta pachinidun labang so tawar ni tum salam nang kokela hello ni tum da Balipathar jilang so waiterang rong lapen ke diring timung rong lapen ke habite habibia rong ni tum rong thom rong plia tum
pinangan kan ben antani tumla bangsa tawar kedam ke wang kisung ben ajoksi nil tumla sarkar ben asap sarap ke do tum ni tum bang krinya mune cirung si la bangsa tawar ni tum klem nang kok lo atipi mani tum kisuk ke un aju phelo kedam nang la he pen aposi ni tum cirung si bonai dal nili tum pining ben an kan krepo andolo la bangsa tawar kahino la bangsa lam sarkar panda chuniri bomda namputa nili tum afan ke nanglang lelang la penang bonai nela nili tum ke harum mathar musti pen nili tuma em ke jokot sing ti aprang mla dan kan krepo dolo kan krepo do del sitame nili tum afan la bangsa tawar ka bonai ye pani tum pananglang le delo la penan parliament on em sitaning kan pho chokpo anda men nili tum long la bangsa tawar nang Islam ye pan ni tum apong lu jipi dulu monta la bangsa lu pen ni tum la bangsa linang bonai pi pedal lasi kewangji arni sarupathar aphan kaching thurasai dengpon pe pulute kewangji kiligahut abangke iradatum matha nangkok puathe piniarni sarupathar angkang isita tobar ke mesen theglongle lasi non leklem kle pute anparke kiligaphan tangka sikrongpo kaching thur abangke avelo puta pachinidon Bukajan pen ananterang Karbiang Long Life. Non kai kakirla apor hot jongsi nangli loka charli ave polote nangli mek avedat asonji nangli thek ole pupesita emen chelang thekchit emen chito thekchit anke thekvek nangji bangso mai lake jirukendeng high school athan banga tuma hin pensi phaponlo mayalong kenang sot education aputhak kethandak ji aphanpura kat news ai assistant CEO mate Karbiang Long today anung kelong abang phu biren inhi alang liphan aluhisar po aman apengpen chophapon mayalong alangli education aphan pathe ponsi lamjai pon education henlo khai amoy arbung lasi thoi inglong kedo akarbiatum anta lo theket nangji charli nangji pusi thanpon jongsi thek the pulote nangli karbia khai aphan kaching hona karbi kali pusi jongpon alang liki damalong Charlie bang pinsuar lo phanta ichor uniform tami aki joy pen ronpon News Desk report Karbiang Long Live Pinia Adap Abirta bangke lapon sikang ton iglaw dami thakmi kardom